no kangoni ya simu withe wa mwika kana ndu wa mwika nikanota byati mo andu ma mwika agenda yo ila mathi we serikali niende na kuyaniwa kuneyo mitukio yuna ni kwate no yende project yekutwa nyota ine ya andu ma mwika twendo manai project reisu ila siesa kukanite thasia andu ala ma mwika kwanzela ya elite kana withia no sito sia mwika lakini itethia andu angi matema mwika sitethia mwitu ngileci mune wewe wa mwika nengi ndia cia hii sitethia andu ala kuta kwa na andu ma mwika manengo metwa ya andu akukana tiyo uyesaidia thino isinga no andu anini makwateli asukangi mati wa mayumia mbeca isu yisila kuya andu angi ala matumita mayemani sengewesu andu mamwika tikulia lili kinzito lili nundu inisi bia andu matuithikise na matucia isi pena mubango musio andu mamwika matona engwa kindu kini choka nikimatethetu uniwe wago kindu kitethetie andu meanata undu tona kwacia niwe nikinokie ukathibu kutuini kweni makindu no wase mwanake onambie biashara na namwi no wase tio mwenele na atatu nundu kindu cha mwika mundu mwika ti mundu nundu kwena fund on apart from you sikweto sia nyota na isingi kwena fund kana inando sikibathukanyo sia andu mamwika wewa ino ni andu mamwika wewa women rep twikana ungu wake pona kimanza peka ukiti ka andu mamwika peka ukese ka andu mamwika na nicho kwendo mana yo ila tukwete kunena atatongo imaitu na kila mundu kwetu na yulu andu mamwika ni maana atalatu kuona kupikia bo materekete nino ni ngaliko nyeni ya ni very honest na ndili yakweta na wewa mwika na ni wa mwika nino ni ebinda ibuthu ina bitukie ni kwate ni ida mwako ida mwako yambia nino ni women rep angaliko sia kwa kitwi akasalu anengane scholarship disi inesi yake personal kana inesi yake na andu cha ngafu lakini nino ni at least nuna yake somo bandu pe project noni iko ni women rep angaliko sia masako project ya kuthosomethia andu mamwika muno pe ala mamwika mako mundu maybe wakwatie undu wako leo mina skulu kana ona mini skulu na mato ila sita training sia computer na sia kiubundi with at least nukuona pona agenda onethia tinene muno nukuona ka effort yo kanini kachao ka serikali kana naunia at least ka ugere nundu mundu usu athi abundi wa computer no kwithia amana kindu toza kwikata utoza kwithia nacho na nicho twenda ne kana withia andu mamwika maitu mena akita kuoswa ibinda la kwina maandamano kana ibinda la kwina tukwenda andu makathi makakone kelele ateti ibinda ya siasa kana ibinda ya uteti aimetwe kana usune wa mundu la withia mheshimiwa Grace mune yako etwa kitani anene ekona no message by the end of the day besilingi manele kana yana mothio nengwa mwana mwaitu silingi mana tano ni the la muthenyomwe indi kindu kiki twa kichungu kita wa empowerment and brown nengwa mundu abike kilazi cha nyanyai akapunde wote leba akapunde wochuka ilajita wa wizi kisomo no chota pena mundu kisomo no pene mundu ibeti no mubene munda lakini ukamunengo katsamuka nini ketwa kisomo kalikaba mutweni itsu yeyi kwetwa kuempower andu mamwika andu mamwika teta nambo yimkuithe kani tukwase mauta mne mathe kana mongolo kana twikata iselikali kana andu amo opposition matupangite ata ivi andu mamwika na nwese nicho kimino ni na kwene na hawo na kindu kila nonete na kindu kila ndona kunena na ngase kini nacho ni cha ono ni governor wa county ya Masaku ena ula muradi wake ukwitwa MYS akisomethia andu mamwika ena kwe onethia no mundu umwe wa mwika woso asomethwa na ambe ya kwika ila umita empowerment whether empowered avia asomethia mundu ma catering abuno mundu makusuka na mundu usu munde nuisi nesabyo 100% ndeso komananza nundu akwethia enotuika wakusuka kana enotuika wakuwa chabati onethia athikuosa kastolo ate chabati wauza soko ndali yakukwata mundu wakuthoa onambe webundi wa kwenza kinzito ni kwenzi ameiye nzuri ngozi ameiye na bado
pe mondo mingi muno mekawa nicho no ni makivundiwa ukethia mundu usu nwezi ethani mwitu no amanya kubaka kubakanda ngwa wewe sikubaka mbwa ni mbeza yanata ngilimo imantu na manana nesioi kuikiambwa cia kumbwa na mundu usu anidio langi na kindo kinini na iso siembezo na mbe wa walimu niwisikila tu kwa zalili walimu wewa walimu yenda uweta ndiaze walimu niweze nguya lili yona kindu kiki tuotuika yes utuika ethai batoneka serikali ona pandu potinda manengetwe mbezai tondo yimu wandu wabinya wandeti unonie nutsio ose andu asu onde mapunde we kila mundu kila witi ezine ya timbiti ya muthemba ezine ya timbiti ya muthemba ya timbiti ya nundu pe andu mabitukiwe ni undi pension ni not we nayo kizongwe ngola sio kama iwatei no somete na yu we say ya yu nundu pe andu mabitukiwe ne bindaji yes na teima na meta malmele amwa ama bitukiwe na mantenisi ama bitukiwe na maundu ama CBC ni kana wise hithi ai kwe kundu kwitwa katine polytechnic koma zaku kwe kundu kwitwa kunge kwitwa onathia kwitwa kizito nini kana uwezo be kungine gwe kwitwa tavyowe siana ishika tukumwatika mandondo serikali lichando kuku anwezi yukipe kindu kita wai yo na abadhali yo ila ukiwa tuyasi agenda ya andu mamuika nundu ni sinemo ingi ndini wa population na ndini wa record andu mamuika nemo ingi wa Kenya yu silikali keke ndi kindu kimwe noni kika na kinambia kwikike binda ya president retired Uhuru Kenyatta tia kwikithia kana andu nimethwa na ila kaita waka ujuzi tene eta wa mundu kuthi course ino wewe aye mundu kuthi course ni kindu technical kindu kethia no kathukuma na moko maku na kikwete mbesa anu isi sindu technical mabinda mengi wethia asi na mbesa mbingi nonu kwangelekanyo ethia mundu usu athi kwika kindu kitwa plumbing athi kwika plumbing ni kukwatanya mipaipu ni kukwatanya tutsamuta na mwi ya mwaitu na mwino ya mwaitu yuka ikwatanywa ni chatu ikwatanywa ethia ni apitia kiwu na yu wenda ukethia kila numba yonthe kwakwa ona nune wiyo na isi si affordable housing kwete kwakwa ukwete kwithia no lazima bakethia bena expert wachao wa plumbing wa kwikithia kana piping kana kila kindu chonthe ni chekwa chao kwanza ela ya elite kila nyumba yonthe ona kwaku musi ku usu ni mundu utakaasya wea ethia ni mundu wa stima engineering electrical engineering mundu usu ni wese ni mundu wa mwika no abundiwa mundu usu ujuzi usu abundiwa ndakolwa ni na akawesa kila muthenya na nwese ujuzi wa muthemba usu ithia andu ingo retirement umuthi ni mabundi mana atamba kutumia ngwako ngukulia kinzito aingi muno ngukulia kinzito ngukulia kule na kwanza aswa kumi aimo meno twika yes ni kaindo kakwa imani you can be ila wonye ndizikana nusisi wothi amanda mono matsakwa ntumaye ya ingi na ndinazi umombose na ingilezi munengo ye ni wisi andwa ingi nundu ingi ni mabu noto yeti agas noto yenye ni miye na noni ambulance ya account ya masaku ikimangiwe ndiyo bauko ni niki ini obundi chichakto ngina ni woboni zai kata twongina nukoma na kikiende lakini amuika ingi majiko kindu kimwe nama na muika mama zako metu mawilani metu ndoroma kweka pe mundu ende na kwaka pe mundu ende kindu kiwona wabina yo tsaka malija kundini pai mundu kutia wia wake umonelelo ne dhanzu lakini yumuiko mwingi wona uto yilobi kula kungi mundu ndeundu wika mundu ndewe yani ndewe yani mundu usu niwese asukumesya onethia sindu ilingi iyo tunane nitwa asiati ngalama ya mauta yambata withia ayambatie sindu sionthe nundu sindu mbingi isobasona chau na mauta mashine mbingi itumia mauta kana sindu mbingi ona transport sindu mbingi itumia chau itumia mauta na nicho tukwete kwa asiati yo nipeto kaba kethia bena agenda ya kudumu ya andu maituma muika ukethia umuthi ni twisi ati ona ethiwa kwina chao kiuthinya andu maituma muika at least silikali ni kuoneka ina effort kana ni kuoneka ikite biti kwikithia kana andu maituma muika ni matetheka andu izitila wewanga pesa kwa wazee pesa kwa kazi kwa vijana pesa kwa wazee anu kethia yumbeza amwika nemo makano ama kithukuma lakini imbeza kali kama mfukoni kwa andu alako pai mungu ukayaonge yu pai mungu ukayaonge
pai Mungu ukayonge yu nenda kuhisi hapo katoa tumanyana wende na kondomi ya studio mwithukesia na musiese witu akasia James kuba ngalikosea kwa ndio ngalikosea kangundo ukasia nyota fund kazi majuu affordable housing Asla fund. Hizo zote ni modern slave trade, inasaidia viongozi sio vijana. Okay, sawa sawa, twende na kunena yulu wa we kwa ngelekanyo we musiese witu na mwithukesia witu kwa woni wa kuona ni chao kila kelete kwa andu metu mamwika kwikithia kanani twethwa methwa me empowered na methwa agenda yone ile lo mesani nesa kwanziela ya elite anasi ati tiku wa kumosa ibindela muno andu metu atongo imaitu alatu sakwete na alatu sakwete mipela makwenda kwitibila ningi azuko kotoma sakwete oyu ukethia nundu nyeni na mbeza siako nukanga manda imwana 10 kana imwana sia nondona ikathi kuwe yambu kosi athini ito munde ngaliko umunde atongo ima waipa na United Opposition mandate ngaliko sia kuya mwingi withi abo mundu wewe ndi abanga kikosi chake wewe netwa kana wambona okuna kelelele kana ninengo mwana wakwikata wakunena mundu uso yanengo yana kinzito tusite mana atano hii mundu uso umie bandu betwa chome basilingi mana eli asyoka ingi yana imwe asyoka ingi achonga nundu tongo chake kikethe kikinda mana isaiya nata yana jila zingi okoti wa yana jimona nukwinu kamao iyuko ni cyo wiwa kinzito winena kindu cha bata muno mundu amuika nduketikilo utumewe nani nduketikilo utumewe nai wewe muheshimiwa iku ya twenda tu utume mwene ndo isukulu ni ndo nenge wiya ndukuma nenda ni manoka undu ni manoka undu katono ndedi ukaujuzi katono ndedi ugethia tisazo ndengudina njala moko mbike nenge nuizia numa muika mesike kwa nipatie ugewa sasa ndime kunia mheshimiwa mweshi nipatie tutune bia nundu akwithia mundu usu ndena kindu chake rotha gwika kikamutethe yungukulia lili nyeka inye ninavyuka ninite mundu kwitwa lailai ninite kethe wambo na ngina no keza ithia ngathi we kukonde onatio nakwiwe ndeke nina kalua ugo ngayula wituni nakuwa nindeke na nalita nina mundu kwila kaluki wangilu wathe yana ku mwingi wote lakini kivelewa valukilau mwaitungilezi munena asio kio ndungini na asio kio ndungini siakwa ndungini neko manijara na ndio tuma ndungini na tuma no lapyu na we na manye kweli bata ndia nikuumia. Okay, akasia the likes of Machakos Youth Service na Kikotech. What else? Name them Kizito. The ongoing Nyumba project, the Tujiajiri initiative for the sober minded usueta wa Ruth wa Makindo ni kwati asisi ni mukatu wa project si andu mamwika na ila siende na kumatethia nenda kwanza simu ya kukusila noti mwonza nyanya 355 thandatu inya emwemwe ni kanatu nena yulua agenda ya andu mamwika. Elo mutongoi Kizito na mwaitu mwamuketara idhitu amukenesa tuiwe mwana mukenesa mwana mondoni klasi wambua simangalika kwa mkoya latani. Karibu sana. Woni waku kirangu kuyate atongo imaitu maile kwira makwika bekindu meki makenga enenzi ka national government ni akengi mwenzi makila maamea makama manzi ya mawia ilo kuona ndumena mabina maingi kilemo manzi ya mawia makeki wa mawia ukebia nundu ukebia muigare undu makwatie nuaziji andu maitu ni masomu no andu maitu maranzi masomu lakini mawia monimo maaye bio 100% mawia madaliye. Okay. Na kindu kingi kikwiwiri andu zika niko twawa ndisianda nandu maitu nokugondo moga ito ndisianda mandu mamanzi mawia meba akenya mawia maba akenya medeto mamburundi kuma bukumaezo lakini ala akenya mosi we mato wandisianda mabukumekuta na mowa iweku no kwigwa anazikali maitu maile kuza mesunga kuunzi ya Kenya matuwe na ku maiku tete nzingi matujire nindi mabijenzi ya ndeke ya mbere ba Kenya andu mabijie agaliwa azikalegea na limwe angi ni manoga iwe na kuma noga iwe na wazizia katika nzia itu ya Kenya corruption yo kila kindu kilo muno na mauta ne gola kini manambe to bido kana mabanji maundu mazima kwazi ingi makwaza malelu
kana kaula wenze jande ni jobana wotiete mauta ukwiwa Yes. nakingi ni kino kwire wazizia mala magwazia kana mauta maziedo ndia Tanzania bonduze mayunena ula uwo amuika memanziwe mawya ndukeza kuona andu makwandamana na mainengwa milati tuko kumwengwiri ya maundu fikete omolyo tunewe mawya na maundu masikulu manewe maliu nikana weda twende nambe. Okay. Kwa murongo. Sawa, asante sana. Begi ni mwe ndo mukosoa yolo mapolisi asema itume kwenga likosia Haiti etwekanie kana serikali ise contingent yambe yandu maofisa 150 ni bike muthanyani weyo uwe manisha be wangi makwithia mende na kwikata mende na kuka akowende pepo point wase ange manakwie kumathela kiuti cha wonondo twekese na wewe woni wake elo mutongoi. Hello Mutongoi. Yes Mutongoi wamukiata. Nazavi byo. Na mukie nesa. Tunena na hukuma ba? Na ngalo moli kumangune vi. Karibu sana. Woni wako ni weba? Yo na ikavuna na kile go. Ya kwa bingi na kwa ya. Aha. Ra kwa na ngene na kwa kanini mono. Leki loge da corruption. Ndio kwa hivyo ndo yu. Hello. Ni tukwiwa. Wanda ojidi ya mundu mwende na serikali wewa angete 63 billion. Siji ward na wazia ka population ya Androme Kenya yu anakana na muika yu Androme Kenya yu. Okira ni manini mbe wambezari ya ngaoni mundu meze kwa mvukona mbezi mbezi kwa nyakotori ya kampuni fulani ikazingwa kampuni ukere ya anamamu ikanama wakwata wea ukere ya tuwa mundu andona wakwata wea yu vandwa kuvingwa makampuni mwemenda ya wiki ya mbeza mvuko ukere ya mundu amwika wewa ndo teka kia ni kuhivi ya mbeza niti ya hewe na nami ya kuwa yulu. Okay. Lakini ukele ya makwata na ukele ya kila kaunti ni mazingwa kampuni na makazingwa ya mokila kaunti kampuni mo ekwante kandu nundu ando ni mazomu na kwena nguma de mazomu na mabuya medo. Ukele ya ora mazomu na wakwata wea wage wako ya uro maovizine orote mazomu na wako wa moko. Munda wa mwika nona ato eze ande na ukele ya ndele ya utumika na kiasa. Okay. Lakini mundu wakwenda kwa mbeza ni maana ngie Kenya na arugie vio ni kwela va mundu na kindo itwe. Okay, sawa. Uyu mundu anengo ngilitano mundu anengo ngilitano yako likota ni kwela ni mama yera no zima kutunenge itwe kata. Ndio wani wako nona le nanyi maka mina production na makuvingwa makambuni. Naona Kenya teza endene ka. Okay. Aya sawa, thank you very much. Aende ana kindu cha bata monobyo ando kubingwa kana serikali kubingwa makambuni nikanoke ando meto mamwika ne mali kakuo na nozinge ni mundu ni a firm believer kana ni mundu ikia mondo ni ma kiubundi nundu munde mwaito nego oyase notuma siondo na notuma ndonge na neneze wambeyo bandu either mundu akonia kweka kiu no mundi wenu esineza byo ndu isoko mananzano ndu akwithia onethia ndu ita ikabu mbingi pe undu lotonza kwika okethia no akwata chao kaujuzi kukakuwe nako nikakwithia hello Mutongoi. Mutongoi hello. Yes Mutongoi wamukiata. Nina mukene za kivito. Yes. Kwa ngete zikana grace muneva. Mwaina kere kamundu wa yakgo yuza konandu kare topita nyakindu. Karibu sana mitamboni. Iputunde edo mwange mutiegu makadonzeni. Karibu sana. Kadonzeni niko sio? Makadonzeni niko sio maona nikuja nedi ama itunzu indimwa. Iya weta ni bangi vya kendo keima. Tuma na shuke na zaku. Nengu vangi yue. Ye kwete oni waku. Atumia kwa kutu amukaneza no mungu wa mbua. Iyu ekane nikema ndani. Yes. Kaini mutatie Mutongoi. Baitu kene anangie kindu chambe ni kindu kitwa corruption.
ibinda limwe ni kwache kuma 2013 up to 2017 yene na ati ndina mbaba na muznomwe ila wabida bulobi ndikoma nene kiwe tiyangaji mpaka na koma ungu ambao kila kiao kibagwela pale ungu weta mututia Raila Odinga mututia Raila Odinga ila winda wabida wa Iwi wabitiwe ni Kajwani 2018 eh? 2018 inako mnyevu kwa jiocha ondi mwina aya yoyite yuko gwito pe umutongo ifla ndiye ndo muweta majito mage okie ti ngunia kula oga atunenga mazima nguku akatunenga embui ene ni odabya kindu izifyandie na andu amwe tena andu megalili zembonat yani nini de over 70 na izi moika tatiwa ila wozie bila zingi aigali oganenga andu besa nikalma mukunie kula na moika mabe de nambata na kama bia muno kwandu kwa okega ni wozie akabingwa otazie otakabu ni bandu kana owabika akatwandikia moika witu nundu kana kanyino ni na form 4 na kaindia kusongwe mbe kana gu ona kadimba age bandu kaendete aya utebya de mundu wa class 8 anyine class 8 nadi adi babuli tegini amana ogwija sima kana ogutwandali andu inge magwana bale luzimbe ni manine class 8 amandi kabu na no use munene kuliko mundu wa secondary wa nini secondary na motongande yes nye kilangu asya ikeka we mutongo wikidilani no tekidilani kwa kunenge andu ingi manatano kaminone wasingi manatano uyana mutono me na witu kanu bikamujibya ona andu na wakindu ona kasukali ukenu kija kipetika no kenu kija kana fit okay that's just ni nona simba yimba ndio muno sana ona keka magita embano twana tukinyi wo bandu tuyi mutongo yake yunyagaje ekano zitwana tu ekanunga nyenzo meje ugebya kisio no jedwa okina kyana kisio no tuika kuliko kukonenge sinji manatano na ndo nyinaiza nilandele gisio okay yani nedigabu mundu egenzito na maitu yue nzosyoke nengo pani kanzoni mwede kuma za kwete betele iwa katano kwa kwa na kumanda muno sawa thank you very much mwithukise witu thank you very much ndo kwende kukwata naito ndo muna musiese witu nendani kaneni thena simo tumania mumaku tutambite kosa simu ingi akasia menda wea ula otevo alafu makwata wea mathukuma muno no siumwa ile kana mathukuma muno no siumwa ile na maikola ona watemo vango useta wa Dr. Engineer Overlapping Maliungi kumangalikosea makendo akasi ati andu mengi mamwika menda wea ola menda we olotevo alafu makwata yani menda wea ila uyosu tevo na makwata wea mathukuma muno mathukuma wasiumu ile na maikola watemo vango useta wa Dr. Engineer Dr. Overlapping kumangalikosea makendo asante sana. Jeremiah Mutua, entrepreneurship will only help the youth as groups and they can go far and far. Useto Felix Mithi akumangalikosea matinga asante sana nundu wa kwithu watwane na kumuthenyani womundi naende muthenyani womundi tunenayo luwa mondo makonetie ando maitu mamwika naende ni mubyana ndayani kondo wakwithia wakwatiana na itu ndini wa kisese cha Mutongoi TV ondumuna Mutongoi FM naende tuminukilia bokwa umundi naende ngukilia ngalikwengi balatu kwithia tukwani na ke Robert Mutuku oba ndini wa studio hisi ya Mutongoi FM nikana akwete kilungu cha
kilimo hai muthenyani wa umuthi indi kutatambite kuka twamba kukwata vilingi wa mavo mwendo wa saa ile cia kiokone na indi tinavutulika nthini wa kilimo hai walokwithia kwe saima wikwatana nake Robert Mutuku kunthini wa radio tumwita Mani Roba kowene tukatita thibasanye nito Jeremia Mutua wenda mbite kizito bitengilesi munemo navina nengi tiongo shokethia nuko ni muto wisi utende ndianene na ukwatiti yunya moto imeadha mkudhu adhauki yume kiwanzani unasema ni one time sema one time naitoi nokutuma medho na ve mwanya tuile ya kuichachua